Ukoliko pripadate populaciji hardcore gamera, verujem da je vaš računar sastavljen od komponenti najvišeg kvaliteta i performansi. Brzi procesori, snažne grafičke karte i velika količina memorije nezaobilazni su arsenal svakog cyber borca. Međutim, kada je reč o monitorima, na tržištu su se nedavno pojavili modeli optimizovani za najzahtevnije gejmere i sa sobom su doneli pravu malu revoluciju. Predstavljamo vam trenutno najbolji gaming monitor na svetu, Asus PG348Q. Ovaj impozantni monitor, težak 11 kg, stiže u ogromnoj kutiji, pažljivo zapakovan i propraćen standardnom opremom u vidu napajanja, video i USB kablova, CD-a i prateće dokumentacije. Izgledom monitora dominira njegov ultra-wide panel dijagonale 34 inča koji će na vašem radnom stolu zauzimati značajno veliku površinu. Kvalitet materijala od kojih su izrađeni kućište i postolje monitora je vrhunski, što se i očekuje od proizvoda ovog cenovnog ranga. Iako velikih dimenzija, masivni teški displej podešava se iznenađujuće lako, pre svega zahvaljujući sjajno dizajniranom mehanizmu postolja, koje se na radnu površinu oslanja na svoje 3 metalne stope koje su sa donje strane gumirane. Monitor ima native rezoluciju od 3440 x 1440 piksela i mogućnost osveženja od 60 do čak 100 Hz u overclock modu, uz brzinu odziva od 5 milisekundi. Slika je besprekorno oštra na cijeloj površini displeja, a u pitanju je LG-ev IPS displej poslednje generacije, koji obezbeđuje neverovatnu realnu paletu boja i sjajan dinamički kontrast bez ikakvog treperenja, scanlines efekata i sličnih nepoželjnih pojava. Backlight bleed ili ti probijanje pozadinskog osvetljenja na ekranu karakteristično je za ovu IPS tehnologiju, a ovaj monitor je tu pojavu sveo na apsolutni minimum, čak i pri neprirodno velikim stepenom osvetljenja, što smo takođe proverili. Obzirom na veliku dijagonalu panela, blago zakrivljenje istog stvara zaista prijatan efekat, obzirom da je površina koju pratite prilikom igranja ili rada u aplikacijama zaista velika. Ovaj Asusov model bez problema dostiže propisanih 100 Hz osveženja u overclock modu, a dodatni NVIDIA G-Sync modul koji je integrisan u njemu dinamički usaglašava broj frejmova koji grafička kartica šalje sa brojem frejmova prikazanim na ekranu. Zbog svega navedenog, igranje igara na ovom monitoru je zaista vrhunski ugođaj, pogotovo ako su u pitanju novi naslovi koji podržavaju 21:9 ili ultra wide aspect ratio slike. Što se reprodukcije videomaterijala i filmova tiče, prikaz standardnih 16:9 formata nosi sa sobom pojavu crnih štrafti sa leve i desne strane ekrana, ali ukoliko se radi o filmovima u originalnom bioskopskom 21:9 formatu, tu će ovaj monitor sijati punim sjajem, jer će u tom slučaju slika perfektno popuniti celu površinu displeja. Sve kontrole monitora možete vršiti putem jednostavnog korisničkog menija, kojim upravljate pomoću 5 dugmića i malog džojstika, koji su spakovani sa zadnje desne strane kućišta, kako bi estetika prednje maske ostala nenarušena. Monitor ima i nekoliko predefinisanih vizualnih podešavanja, namenjenih za rad sa aplikacijama, igranju igara, praćenju filmova i slično. Pohvalit ćemo i solidne ugrađene zvučnike koji uz diskretno LED osvetljenje u podnožju monitora čine celu pojavu istog još atraktivnijom. Pored brojnih novih igara, čije igranje bilo sjajno iskustvo, bili smo prijatno iznenađeni i radom sa desktop aplikacijama. Naime, ultra-wide display ovih karakteristika dozvoljava prikaz nekoliko aplikacija istovremeno, bez gubitka komfora pri radu, pa smo tako bez problema istovremeno editovali video materijal u Adobe Premiere, vršili obradu zvuka u Audacity programu i pratili sadržaje još nekih tekstualnih dokumenata i manjih aplikacija. Jedina zamerka koju imamo jeste činjenica da je za ovakvu zver neophodna i ozbiljna grafička kartica novije generacije koja može da parira zahtevima ovog monitora. Ove i još mnoge druge mogućnosti ovog trenutno najmoćnijeg gaming monitora iz Asusove ROG Swift serije obezbedili su toj kompaniji trenutno vodeće mesto na tržištu koje čak ni Acerov model Predator X34 nije uspeo da ugrozi.
Bio je ovo naš prikaz najnovijeg monitora iz Asusove ROG Swift serije. Zahvaljujemo se kompaniji Monitor koja nam je izašla u susret prilikom kupovine ovog sjajnog uređaja. Link za njihov web sajt možete naći ispod ovog videa. Dragi gejmeri i gejmerke, vidimo se negde online i to u ultra wide perspektivi.